Ahojte lidi, ideme točiť strašidelnú preskúmalku, že čo sme vám slúbili. No, pozerajte. Tu ideme. Počkajte. Teraz. Takže Robko otevře. Tak. Tak to tady vypadá. Dobre. Jo. Ideme. Ty schody jsou fakt jakože do hloubky. Teďka jsme nějak tredu zemny. Vidíte, to není také silné, to ako keby som bol Není na zlate. silné, takže tady už jsme jakože v zemi. A hej, Dobre, jo. pozerajte. Pozerajte, vidíte taký stol. Jo. Takový starý, tu jsou všetko. Pozrite sa, Sú tady krysy, ukážem to, čo všetko. tam je. Tam je čo? Tu jsou krysy, všetko. Krysy, aj tu. Tu jsou krysy, hodně krys. Tam sú zemiaky. Dobré. I zemňáky tam jsou, do krysy. Pozrite si, Taká ešte aj teraz. taká palica, dobrá. Taká palica. Taká stará. Fuj. A tohle tu je. Počkej, tam niečo je. Teraz tam niečo je. Ale ty nemôžeš. Ideme pryč, ideme pryč. Ja sa nemôžem dostať ven. Dobrý, už som venku. Zavri to. Dobre, poďme sa pozrieť. Čau lidi, tohle bylo všetko, tak ahoj.